n'umunsi aruhago hari tariki ya 26 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2025 Emirates Stadium yari yuzuye urujya n'uruza rw'abafana, ibinyamakuru, amateleviziyo, amakamera yose hafi isi yose yari isa niyatunze muri iyi nyubako ndende yakira abafana barenga 60,000 bari baje gushigikira ikipe ya Arsenal ndetse n'abandi baje gushigikira ikipe ya Bayern Munich. Bara wari wose Arsenal yari yakiriye Bayern Munich, ikipe y'ubuhangaje imaze imyaka igaragara nk'inkingi y'umupira i Burayi. Ariko uyu munsi wari utandukanye n'indi yose. Arsenal ntiyari yaje gukina gusa, ahubwo yari yaje kugaragaza ko ari ikipe y'ubushongore n'ubukaka yitezweho kuzatwara igikombe cya Champions League uyu mwaka. Ku isaha y'isa 3:45 nibwo umusifuzi yawushe mu ifirimbi maze abakinnyi batangira umukino. Bombi batangiye batakana ku mpande zombi, ariko ikipe ya Arsenal igaragaza ubushongore n'ubukaka. Mark Arteta, umutoza w'ikipe ya Arsenal, yari yateguye abakinnyi bazamukaga nk'inkuba zizamuka ndetse nk'ingabo zigiye gutsinda urugamba. Thomas Partey mu kibuga hagati, Declan Rice nk'inkuba y'umutekano, naho Bukayo Saka yazamukaga ku ruhande rw'iburyo nk'inkuba. Ku ruhande rwa Bayern Munich yatangiye umukino igaragaza ubushongore n'ubukaka. Bayern Munich yagaragaje umukino usanzwe, ariko yizera cyane pasi zihuse, kugumana umupira no kwirinda gukora amakosa bya hato na hato, ku buryo bahishaga uburyo bwose ikipe ya Arsenal yababonamo igitego. Ariko Arsenal ntiyigeze itinya. Ku munota wa 22 nibwo ikipe ya Arsenal yabonye uburyo bwo gutera konari Gunners team. Abandi bavuga bati Bayern Munich mwicare hasi mwige kuko ibisi bisanzwe, mwaje hano ngaha kureba uburyo dukina umupira kuri stade yacu Emirates. Bayern Munich ntiyigeze icika intege kuko mu minota 10 yakurikiyeho yongeye umuvuduko. Musiala na Sane batangira gukora ibyo bazwiho, gucenga, kwinjira hagati, gushaka amahirwe. Ku munota wa 32 umwana w'imyaka 10 abafana ba Arsenal bongera gutuzamo gakeya, ariko bakomeza kurima indirimbo buhoro buhoro bagira bati come on you are Ghana, ikuzura mu kirere, maze igihugu cyose cy'Ubwongereza by'umwihariko uyu mujyi wa Emirates warurimo iyi stade yari yuzuye urujya n'uruza rw'abafana, maze itangira kuzamukamo ibyokotsi by'abafana barimbaga amajwi menshi bagira bati Arsenal on the Ghana. Ibintu ntibyaje gutinda kuko umusifuzi yahise wamwifirimba agira ati igice cya mbere cy'umukino kirarangiye. Igice cya kabiri kigitangira, Arteta umutoza wa Arsenal yahise akora impinduka mu kibuga maze yinjiza umusore Noni Madueke, umusore mwiza cyane ndetse wari witezweho ibitangaza nubwo yari mushya muri ikipe ya Arsenal. Uyu munsi yaragiye kwandika amateka ye. Ku munota wa 69 wise yahise ahereza umupira Trafford awusubiza inyuma maze awuhereza Maduaka, arawufata acenga abakinnyi babiri maze arekura ishoti rere rikomeye mu kizamu. Ntabwo tuzigera tukuva inyuma. Ubwo nibwo umusifuzi yahise agira ati Arsenal igize ibitego bibiri mu gihe Bayern Munich yari igize igitego kimwe. Abafana b'ikipe ya Bayern Munich batangiye gusa n'abakubiswe n'inkuba nk'abanyagiwe. Madueke warutsinze iki gitego yahise afata ku mutima maze areba abafana bose ababwira ati uyu ni wo mwanya wanjye, ubundi mwicare mu kimwe. Bayern yari yategereje gusatira, ariko Saliba na White bari inkuta zidashobora gucibwamo. Ku munota wa 77 Arsenal yongeye kubona amahirwe, zora bagira bati Arsenal on the Gunners, Bayern Munich mwicare mwige. Emirates yahise ishuha, abakinnyi ba Arsenal bari bafite ishaka n'umurava. Team twiteguye kuzatwara iki gikombe cya Champions League bwa mbere mu mateka. Mu maso y'abafana bombi ndetse no maso y'abatandukanye bagaragaje ko ikipe ya Arsenal itakiri ikipe yigaragaza gusa, ahubwo ari ikipe yarangije. Declan Rice yatsinze umupira ku rwego rwo hejuru. Saka yakomeje kuba umutima wa Arsenal, n'abakinnyi nka Madueke n'abandi basimbuye berekanye ko iyi ari ikipe y'ubushongore n'ubukaka. Arsenal yahise ibona amanota 15 kuri 15 mu itsinda, ibintu bikomeye muri Champions League. Ubu abantu bose batangiye kubaza ikibazo kimwe, ese uyu mwaka niwo Arsenal yari yarahigiye ko izatwara igikombe cya Champions League?
nje mwabanya muri iki cyegeranyo ndi Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV1, umurongo mugari ibyegeranyo mugezwaho. Niba aribwo bwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa kuba wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bisa n'ibicanganye biza bigusesekaraho ku gihe. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.